Rojava bixêr Kurdistaniyên hêja berî ku em dest bi bernama xwe bikin ser navê Çarpel Medya cejna hemû Mislimanên Kurdistanê pîroz dikim bi hêviya ku cejnekî din ji welatê me re azadî, aşîtî û aramî were. Temaşevanên hêja îro em bi mijarek nû bi mîvanên nû pêşberî we ne. Çarpel Medya dengê hemû Kurda ye. Li kîjan perçeyên Kurdistanê agirê azadî û rizgariyê xurt be, Çarpel Medya lûre û rojeva wê ew e. Tedaxulî karê wanî hundirîn bikin û rêvebiriya wan bikin, em ê bi piştgiriya tekoşîna wan bikin. Îro sê mîvanê min hêja sê dengên cuda bi me re ye. Her sê mîvanê min jî ji Rojavayê Kurdistanê ye. Her çiqas sê dengên cuda bin jî dilê wan, xebata wan, tekoşîna wan ji bo doza Kurdistanê lê dixe. Ez ê anka vegerim aliyê stûdyo û mîvanê xwe bi we bidim naskirin. Mîvanê me ji rêzê ez dest pê bikim, Rêzdar Salah Alemdarî, endamê Politbîroya Partiya Yekîtiya Demokratên Kurd li Sûrî El-Wehde û mîvanê min din Rêzdar Sidiq Şirnaxî. Rêzdar Sidiq Şirnaxî endamê Komîteya Rawêşker ya Partiya Demokrata Kurdistan PDKS'ye ye. Mîvanekî me din hebû Rêzan Şêxmûs, Sekreterê Şepala Kurdistanê, çend cara hewl da ku beşdarî bernamê bi, bawer dikim problemekî teknîkî dest pê kiriye. Lê di demên pêş me de wexta ew problema xwe çareser bike, em kanin wî jî beşdarî bernamê bikin. Niha em dest bi bernama xwe bikin. Ez ê berî ku em dest bi bernama xwe bikin ji herdû mîvanê xwe rêzdar re dibêm û bi xêr hatine. Rêzdarên hêja em ê dest bi bernama xwe bikin lê dixwazim berî ku em dest bi bernama xwe bikin bi çend gotina, bi çend rêza xwe û partiya xwe bidin naskirin. Ez ji Kek Salah dest pê bikim. Kek Salah bi çend gotina tu kanî bi xwe û partiya xwe bi temaşevanên me bidin naskirin. باشه پارتیا یکم لسوریه هاتیه دامارزراندن سال 1957 بود. جهندر زکی و پارتیه هنک پارتی درکتن جهندر زکی وان هندی درکتن بون یک جهف بون ام جوی سلالتینه پارتیا ما پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد لسوریه الوحده تی ناسکرن جو سال 1909 سیام و دروش ما آشتی آزادی و کهویه تیکوشی نامه جی نچکداریه سلمیه بلاوو که ما Kek Salah duxwazim tiştekî bêjim ji bo tu karibe. Bi kurtasî em bibin hûn partiyekî çi ne? Yani hûn çi diparêzin? Hûn partiyekî çepin, hûn partiyekî oldarin, hûn partiyekî muhafazekarin, sosyalîstin. Ji kerema xwe bi çend rêzan lê birapir dirêj nebe mijara me ya din têr tije ye. باش خمناکه ام پارتی که نه اولینه ام نه لشکرینه پارتی که سیاسینه ملی ما به علمانیت باوریامته ام خود بینن ام چپ اورتنه یعنی به رنگی ده بلاواکه ما بعربی هنه ده بلاواکه ما به زمانی کردی هنه خوا ما دوزا ملت ما کرد ام جبو ملت خود مافی خود هندوری سوریه دا کار دکن. باشه Kek Salah gelek spas ez vegerim anka aliye Rêzdar Sidiq Şirnaxî. Kek Sidiq dubare tu bi xêr hatî. Kek Sidiq tu kanî çend gotinan xwe û partiya xwe bi me bidin naskirin. بله پارتیا دموکراتی کردستان سوری 1914 ده هاتا دامزراندن ناواروکا چار پارتیا شکوکا چار پارتیا
ام چار پارتی د پارتی ناوی آزادی بون و یکیتی کردستانی بو الپارتی بون 2014 ام ما کنگرک چکر الهوليري ام بونيك بري ويجي بصالكي دانوستاندنك ما هر شارع هبرة شبو نابروكا بجيكيتيا سياسي دا او اتحاد سياسي دا ام جهانا برياركي انه ام كارم هبرة ام كاركي بكن ويجا هر بارتي كجوا بارتي انجو شكوكانا اف بارتي آباكرن يعني هر يكي ديروكا كوي بجهيها يعني لعموما اف بارتيها وك صلاح جيبوتي ومحمو بارتيين كردستان سوري جي وهانا ام بارتيين نشك دارن بارتيين ديمقراطن بارتيين قومينا يعني ملينا علمينا ام بارتيين وك قوتي ختامة براستي بهتر خطك برزانية خطك جريدايا بي خطيرة بينرينيرا عموما يعني وما ناوي كردستان السوري زي ذكر بري بارتين ديمقراطي كردي هبون كردستان السوري زي ذكر جبرقو دوي قونا غير مديد انه دوي كار كردستاني جي تشبه يعني وبارتيا ما ايرو يك جوا بارتين انجمنه ايرو جي آبابو يك جوا بارتين ناوا انجمنه ده جي آباد بيج جي عصلي بازا بارتين ايرو روج انجمنه نابين المجلس الوطني انجمنا المجلس الوطني الكردي في سوريا وعربي بين انجمنا انجمن يا قوم نابي دكن يا نشتمانية كردي سوري ده ام بشك جينا الى روش باشه كيك صدق تكانه ناسنامه بارتي اخوا بيجي اون بارتي كي چپن آزادي خوازن اولدارن اون سوسياليستن اون محافظه كار ليبرالن بهتر ام ليبرالن قومينا ملينا بكا قلتي نا اولدارن نا بارتي اولدارا ليبرالن ملينا خطا ديمقراطينا بروغرام ما ينيز رخصنا ما هندرين سر مركزية ديمقراطية آباد بي المايتي وديمقراطي وراديكالي حموجي وكاقوتي بروغرام ما سياسي لها يعني وام بارتيك ملينا ونا لشكرينا وام باور دكن بدان وستاندني وبتاكليه بعموم قوات هيزن سوري ده كردستان ده ام كان بقهن تشناب حبره يعني وام حطانها نباورن انه ام كارك لشكري بكن اگر وقت دسبيك ده تبلغو اجمالك مظن لشكري روج دي انجمني ده دي بارتي ظالمنا امي ورن سروي مجاري كيك صدق سپاس بوی جناب و کرتاسی پارتی اخوا داناسین و ام ببین کردستان باکور و ناس بکن و کینه و ناسنامه و چیه و ام کیف خوش بون و او گوتنین خوش بو دل دخواست کو آنکا ریزان شیخ موسی بمره بو لید برنامه پیش دبید چه بلکی کاره به پروبلم آخه چاره سر بکه تلفوني نكاري بشدار به تلفوني بشدار نابي نكاري بشدار به ام لبنداوينو او لهوالي او لما بقرا ام بيرا تيجلي دينا نها دست بله سپاسیا و دوباره دی صادقم ام دست برنامه خو بکن اجي كيك صالح دست بكم كيك صالح وكو جناب تجي زانه تنابينا انا كسي و بيانكي لروجافا كردستان بيواجو دست بكم اب بيواجو بشكلي ام ببين باور ما بشكل كي بداوي ببه ام لبندا ام ببين مزجنيه كي كو ام ببين لروجافا كردستان كرد لهب تشتك بر ديار ام ببين دبي ام بيا زانبن ل روجافا كردستان سركفتنا تفجيرا روجافا كردستاني اوی قدر هر چارپرچه کردستان بگارین
آگاهداریên ku derbasî destê me bû di qonaxa yekem de Partiya we Elwehde di navê rêkeftinê de nebû. Ji cenabê xwe tu karî gelo tu ji vê qonaxa duyem û ji vê rêkeftinê çê hêvî dike û di demên pêş me hûn ê jî beşdarî vê rêkeftinê bibin, hûn ji bo vê rêkeftinê çi difikirin ji kerema xwe hûn kanibin bersîva van pirsan bidin. Divê navberê de wekek Rêzan Şêxmûs jî beşdarî bername ve bû. Tu bi xêr hatî kek Rêzan. Gelek spas te û mêvanê te re. Sağ ol. Ez dozalî borînê dikim rastî internet jî zerî bû. Dikarê internetê û teknîkî de ev problemên biçûk çê dibin. Çê dibin a. Em kêfxweşin ku tu jî wek beşdarî gelek spas. Ji bo te jî mêvanê te jî temaşevan. Ewlemendiyekî jî bidime. Kek Salah, ciyê ku em mayî em dest pê bikin ji alî te. Fermo em te gudarî dikin tu fikir û ramanê te di vî warî de çi ye? Belê. Welatê ku em tê de jiyana xwedkir Sûriyê ji berî 10 sala ketiye tevlî em bêjin fewdekî bûye di rewşekê de rewşeke taybet de jiyana xwedkê. Em wek Kurd wek pêkhatiyekî esasî di vî welatî de ji me dat xwestin ji roha ewil de got me karîba dengê xwe bi yek kira em wek Kurd hazir bana di kongir û di tiştên girêdayî bi mesela Sûrî tevve. Lê mixabin ev yek nebû di rêjiya hesnefalên Sûrî me hinkî rûreşiya hevdî yani me hevdî rûreş dikir. Baş e ev yani ev fetra dawî ev zebanê dawî de hinkî eqlê me hat serê me got em Kurd bê ev du navin divê em hinkî dengê me yek bê ji bo got em bi yek şand bi yek deng bi yek helwest danostandinê bi xelkê Sûrî dira bikin ji ber got hîn pêşa me mesele dirêjê yani hîn divê em têkevin diyalogê bi desthilata Sûriyê û bêra bi opozisyona Sûrî ra wiha jî em dengê xelkê xwe miletê xwe ji ber got welatê me yani kinik herêmê me dagirkerkirîne em dengê xwe dengê êşeka xwe jî bigînin xelk û alemê ji bo wê bi dengekî bê wê xelk hirmeta me ra wê baştir bike pirtir bike. Ev tiştê got bê ji bo wê jî ji bo va tiştê me gotî jî wek partî hewldanê me hebûn bi dirêjiya van salê çûyî jî xwasteka me ew bû got Partiyê Kurdî karibin li hevdû bikin bigênin bi hevdûra lê vegereke siyasî ava bikin mestirî hizba bê bilindtirî hizba bê ji bo got mala Kurdî yani xudiye mala Kurdî bê meclîsekî resipiya lê vegereke siyasî hebe xudî li doza Kurdî li rewşa Kurdî derkeve ji ber got qanûn û distûr û mala Kurdî netê kontrol kirin yani her du kes jî kanin hizbekî çêkin her du kes jî kanin şandekê çêkin yani halekê tevliheviyê di mala Kurdî de ji bo wê jî em hewjedarî lê vegereke siyasî bû ji bo wê jî wek partî me gelekî di vê meselê de kar kiriye mixabin bi cine hatiye tiştê baş got her du terefên esasî got ew bixwe bûn jî sebebê hinekî cudatiya nav civaka Kurdî de dirêjiya van salna çêbûye ew li hev di civên û îro diyaloga Kurda dest pê kiriye em erênî gelekî li vê meselê dinirin em dibên got ê baş bê hinkî tûj û tundiya got nav civaka Kurdî de hatiye peydakirin bi dirêjiya van salê çûyî ko bibe em Kurd karibin bi hevdûra ew her du terefên bi hevdûra îro di diyalogê dane encam bide diyaloga wan tiştê navbera wa da yani bigînin çarakê nisbetî me muşkila me tune em beşdar ne beşdar em dimînin piştgiriyê ev gava tê ajotin. Kek Salah spas helwesta Kurdistanî jî ew e mirov wexta di rêkeftinekî de jî nebe ew rêkeftin li gel berjewendiya milletê me be divê mirov piştgiriya wê bikin. Spas ew ê de helwesta we hêjayî teqdîrê ye. Pirsek min ji cenabê te ye wek ku em zanin divê rêkeftinê de Partiya we Elwehde û Partiya Pêşverû jî beşdarî vê rêkeftinê nebû. Qasî agadariyên dest me de we jî di navbêna xwe de rêkeftinekî hevre îmze kiriye.
متخواست دبی برنامه دا پارتیا پیشوری جی تبلی مخابن بشار نبود به بیا کو برنامه پیش من بوانه جی و مجاری بپیون ریکفتنا و یا پارتیا پیشورو لسر کیجان استیده و کون طرف کی سیمن یا جی هون یجی پشتی مذاکره هم پشتی هفدیتنا هم پشتی قناغ دنیا بر به ارینی بچه هونی بشتاری ناو ریکفتنا انا کسی و پیانکی بن هون چه فکرن دوی واریده؟ افره کفتنا داوبره مو حواله می پیشورو دا چه بویه تدیج بری گو دیالوگا کردی دست پی بی افره کفتن چه بویه مدی ام پت خال هنه ام نزیکی هفدونه ما خواستم به هفدوره هنه که یعنی ام حالات تنه و از استی و هر حزبك بتناخو و هر گروپك بتناخو هنکی کوب بجبوه مدی ام گلک جهفدو نزیکنه ده لواد ناو برا ده ناو جواکا کردی دا لواد دان وستاندنی دیالوگه و یعنی جبوه جی ریکفتن کات امضا کرن اما بری دیالوگا کردی دست پی ببو دیالوگا کردی دست پی بو ام هر دو پارتی هاتن دورخستن یعنی ام در و من ام دور من اف پرس بلا یعنی چیتر بی اولین میدی کار بر سوا خوب یعنی جوان وره پرس کرن اما بنسبتی ما ام آماده بون و ام آماده بین هر یعنی هر کاری که هر فعالیتی که گوشبو کردا به اجماع وری خواستن ام حاضر بن ام بشدار بن یعنی ام گلکی جی به ارینی المسئله دنرن وقت من گوتی جبرگو گیرو گرینگیه که دقناقا ایرو دا به نسبت کردین می سوریه بجا جباگو ام هر دو پارتی جیل در و من یعنی ام در وی و دان استاندن من مجی هنکی یعنی الهفده رو نشتن حواله میل سر مستوى پولیت بورو جوات وکریه دان استاندن اتکن او جی حتی ها ما تو طرف اعلان نکری وقت طرف کسیا للما هاتی نرین خیای ببی رنگی یعنی خمناکه لداویا داوی ام دخوازن طرف کم ببین نزیده ببین امی هاول بدین گو اگر جمع بخواستن امی یعنی بشدار بین ام ندجن طالما ام ندجن و امی به ارینی مسئله ردان استاندنی بکن گلک سپاس کاک صلاح براستی دیتنه تا هجای تقدیره از بگرم نها دیسا کک ریزان قطبو اگر برا محاوله بکه اگر کارب دیسا تبی مبه ام لبنداوینه از بگرم مالی کک صدق کک صدق صديق شنو وكو تركيد بجن صدق بس ان بجن صديق ريكفتنا تكنيك مقول ريكفتنا انا كسي وريكفتنا بيانكي اللي حتى برشين كردستان هيفيه خورتركر همو كرد جاوي كردال سر بي ريكفتني قالوا جبوي قناغا دويم والسر ديتنين ريزدار صالح علمداري فكرو راماني تشيه قالوا هون دو آليين كو ريكفتني بهفره كريه هون جبوي بشتاريا بارتيا ببين الوحدة وبارتيا بيشورو هون چه فكرن دوي واريده جنابه تقارب ديتني خوا بيجه بله سپاس بله هر تشتی از پیروز دکم او بزاوا لبحاتن ناوا و پیشورو پارتیا پیشورو و براستی جی بری به کاری ها کرن و ابدما کدریج اب هر دو پارتی جی خواجهیتیه کی نشاندان نب پیادر مثلا و نجی پارتین انجمن رجی یعنی او استقلالیا و ام جی احترامه جمع و ام که خوشن جی تکلی خو ببره بهتر بهونن و کور بکن عالی کیده یا جمجی تخصن ام هر بازار پارتین ایروج انجمن ده جمجی تخصن ام تکلی خو پیش بهتر بزن یعنی چاو دمکی اب پارتیا پیدا کسر چی بو نتیجه دان استاندن یکیتیا ناوی گفت اتحاد سیاسی یکیتیا سیاسی چی بو دورگاه حتی پارتی کیجی شما او جوهانا کن اجواجی دخوازن و حوالی مجیم دخوازن انه ام خوجي هر بازار بارتينها تكليفها فرتر بكن حياه اف نابن هاكين ببن وحتى جو ام بكاربن روجك روجادا اگر اف تكليا مبو شو سري يعني شو سري ام دي ساجي بكاربن تشتك بديل هبي يعني شونجرج بيره هبي
افيك يا دي ترجي بقومانا ما وقتي مشروع بدكسه هات بدكسه دعوة ريكير جمرة وكا انجمن يعني جمرة ريكير وك انجمن وما وك انجمن جي دسبيكر واز بجم روجن تيدا ثمان عنينا يعني حتى اف دانستاندم بجن قناخه كده روجن تيدا ثمان عنينا واوجي تيكل ببن عين وخده جي ايرو اف بارتين ناف حوالي تردمي ده ناف بدكسي ده حوالي تردمي ده ايرو روج او حوالي هاجي اوجي دكارنج مادم رحمه جنافا بارتين بينجو حفتها تنكك صراحه عن زمان يعني اف بارتين هاجي جواتي خاصن اوجي تيكليكي بهرا بكن شخرا كتلكي تشكن لانه بدكسي تاريخها وجهه تاريخ ما اف بارتين دي صار بينجو حفتها يعني از جواجی دخوازم او جی تکلیه کی بهبره بکن او جی شخصیت خوا دناوی پدکسی ده ببینه دناوی پیده ده عفان نقابل ببین يعني جبر بيه كيرو ام تشتن هنا بيشنده او تحضيري ام بكن ام وك انجمن ام تشتكي ناف خدا بكن ودعوا وهردو بارتين مين ديتر يه الوحده وديمقراطيه التقدم او جناف هذا بكن وبارتين نافا بيادة او جي تشتكي بكن يعني ايش فرق افيا كادي ترجي اف دانو ستاندنها حتانها ثم يعني تشتكوها نبوة انه ام كسي يساق بكن يعني منع بكن بكم ناف تيكليه ده ناف دانو ستاندن ده ليه مثلا وقتها باوريا مدى وقتها كوري ام حمو بكن تشتكي لا ممكنه ام اتفاقك مظن وجرينج واساسي ام بكن روجتي ده بيفا هوالن بيفا بارتين ديتر يعني جي و باوريا مدى و بشكي كين بمينه و سقط بمينه لسبب سدما و تشما دسبيكر او دعواها اش پیدا هات جمره ووك انجمن وما اف دانوستاندن دسبيكر وامريكانا وفرنسيا جي تزاني او اباها يعني وكا نجارانتي لانما بشجيريك دانا بمسألها او سبب دسبيكرنا بدانوستاندنا ما خبره انا جيت مشكلتين هنا وقتك تيدا ام حمو بهبره بكار تشتكي كيك صدق قالك سباس براسي ام ببن كرد جي قناعه كي ديروكي درباس دبن ديتنا واحد بشتارن جي قالك ارينيه دي سياسته ده بخواد طبيعتا سياسته مروف دجبري هف دبا جداتي مروف دبا مروف تشتي دي سياسته ده تجربه ما امري تشتكي بنا نعقوية ما بين نرحبية ما تجمناتية مروف تشدبا برا ببا روجك دي دور ماساكي مروف رودنا او بروبلم اخوة شارع سردك نحو جاي مروف لتاريخ ملتين دنيا مزكت تاريخ ما الناس يا كردستان بالطيبة تيجي يه باشوري كردستان ميناكا هري بالكش وجاي مروف كاري قالك درسا درخينه لبرسي من حد جنابي وقداري كر هيفي هين خورتربو يعني ام بين اف هيفي خورتبوينا هيفي ام بين ريج بر ازاديا ملتي مبك نظام واخوات نخوان چند روز بري بسپوركي يه ام بين مجارا كرداده لأويد من الامريكا لبنسلفانيا بروفيسوره براندن اون لاري هپیوینک به هیویدار زانا کربو هپیوینک کی پر بالکشه لی وقت مروف و گداری دکه و او تثبیت وی دین جمع مروف دبینک و جواتا ما پارتی ما يعني ام ببن هديه دي پیشکتن چید به هديه دي پروبلم یخوا لور گلک نیر خاندنش بو باشور کردستانش بو روجاوای کردستانش بو مثلا پکک و تداخلی کاری وی نوا روجاوای کردستان جبوی پارتین روجاوای کردستان گلک تثبیت نیوه ابو دبی که هگر کرد دخوازن بگیجن آرمان جاقه بری هر تشتی دبی فیر ببن به هفور کار کرنه فیر ببن وقتا به هفور کار کرنه فیر ببن کانن دستکفتی خونده یا دودیا
پر بالکش بود گو اگر یکیتیا کرده آوا به لسوری جی لعراقی جی آرامیه کی تونه کرد کانه yani ihtimalek ku demên pêş me Kurd kane bi serxwebûna xwe jî bidestxîne tenê divê yekrêziya Kurda ya herî balkêş dixwazim divî warî de dîtinê we fêr bim ji bo Rojavayê Kurda divê ki heger Kurdên Rojavayê Kurdistanê yekrêziya xwe ava nekin ihtimale ev de facto rêveberiya ji destê wan jî kane ji alî Tirkî û kane ji alî Sûrî ji holê rabe. Bi rastî em bibên îro wexta mirov we gudarî dike kêfa mirov tê ku em bibên hûn hevre em bibên bawayekî nûjen em mijarê em were gengeşî dikin. Cenabê we hediya dixwazim pirsekî bipirsim. Em bibên tiştê gava di we got cenabê te got 15 partiyên ku nav NKSê de du partiyên me yê Elwehde û partiyên pêşverû ye 25 partiyên bi girêdayê PNK'yê heye hejmara we ya nüfusa we jî ya diyar ev o qat partî bêguman bira xelet tê fehm kirin pir partîtî em bibin dewlemendiye pir rengiye lê pir partîtî yekcarna nabe kelem ku em bibin ev rêkeftina de mirov karibe bi ser keve hûn divî warî de çi difikirin ez ji kek Salah dest pê bikim. Belê berî sala 2011 ji mara partiya ne ev ji mara bû bi rastî yanî dora 7 8 10 yanî te wek Kurd bên hîr û girs bêj martana 12 partî derket. Piştî sala 2011 hinkî vêca mesele hat girtin wek me gotî jî mala Kurdî da kontrol tune ye her yek berê alêkatibê mişkile bû ewa got çap dikirin ana ew jî ne mişkile kompûterek laptopek ku du kesava kanin partiyekî ava bikin yani mixabin. Ji bo wê jî ji mara partiya piştî sala 2011 gelek mezin bû destê her du yani partiyên mezin jî destê her du terefên mezin jî bi rastî vê meselê de hebû yani kanî bûn yani ewek jê re daynana wek dibê hedik lê kêfa wan jî dihat digo rêveberiyê dixwast got bibên 15 partî yan 20 partî dora me wiha jî encûmanê welatger yani mila ruhê me riyadî bê ji bo em hinkî yani temaşevanê me fêm bikin ji bo wê meselê ji bo wê jî ji mar gelekî pir bû bixabin ne tenê dundurê partiya da wiha jî di navbera kesên serbixweda em bêjin yekîtiya xandevan yekîtiya rewşenbîra yekîtiyên hunermend da ewana jî bûn yani her yek ji wan bû 2 3 4 û 5 yani ji mara wan bi qendî ji mara partiya ye her du ser hevdikê ji mara gelekî mezin têder bi rastî ne liyaqî qonaxa Kurdiyê ne liyaqî rewşa Kurd têdanin ne liyaqî ji mara Kurdayê yani em li Sûriyê 3 milyon û nîvin 4 milyonin belê 4 milyon wellah 100 partî û 100 girop jê re gelekî pir yani ev halata tevliheviyê hinekî yani heza hineka ji me jî hin aliyê me jî daha ji bo wê me fersend dayê me digo bila aniha bû wê belayê serê me vêca heştê hizbî ez ê çawa bikim yek ez ê çawa têxim hindira çarçevekê ji bo têkoşîna gelê Kurd ew bûyî mişkila me îro niha hevalê yani mêvana jî qal kir demek aliyê tevdemê yan aliyê em bêjin peyê dê aliyê rêveberiyê dora wan dîsa bîst çend hizb hene wê çawa bikin yek bidin ser hev çawa bikin wê çawa li wan berpirsyariyetê tevzîkin çawa li wan yani mişkilekê îro bi rastî problemekê heqîqî di nav Kurda de heye wiha jî hevalê me encûmanê yani yani divê evê danê bi rastî êmê diraya min de me yani wek xwasteka me wek partî wek şexs jî min didî got kongreke Kurdî were çêkirin ev partiyên got berî sala 11 henî ev partiyên em nav lêkên kevintirîn yani ew dewetî xelkê gişkî bikin kongreke Kurdî were avakirin li Qam Mişrol paytexta Kurdistana Sûriye yan em bêjin Kurdistana Rojava o em diwir de hinkî yani lêvegereke siyasî were avakirin wek rewşa Kurdî îdarekê
وان جمارين بارتيان و جروبان هنكي كيم بكي او هنك تشت هنك قالك تشت هنك دوی ام لسر ورن سکناندن يعني دميجوي خدا دنرينين خدا هنكي بحوجي لفقرن ام كرد سوري بالذات يعني ما ام هيرو هنكي يعني جوالات خود كاتنا ام هنكي كردستان خود كاتنا ام هنكي براستي يعني جارنا كردكي ربانكي فقيركي جوتكاركي برسكي تبي كردستان كوي ويشتر بيجي المهابات يا بالهوليري جبيره كلي جو جهيجو اولي اوجي كردستان تفاني يعني قالك تشت ام بحوجداري قالك تشتانه لي افتشت بي حميد تشتيجي دي مثلا ساز يعني ساز كرني ساز خشتني مثلا هندي كرنا واج مره بارتيان و جروبان اف بي چارا سر كرن دي بي راجي پرتشت دنهانه دوی ام وقت کرده سوریه سرونن حتی کنگی امکانه وقت کرد بریارا ما مستقل به و دعینی وقتی داجی ریز و حرمت ما به همه پرچین کردستانی به همه آلیین کردستان رهبه همه چاوا بکنگو آلیین کردستانی گو کی بگو چی به نه دشمن مایه تجاری نه دشمن مایه ای دشمن خیایه کی دشمن ایتایه بلکه از پارتیا که کردستانی نوکد هفته دو فکرن بلکه از آلیه که کردستانی درشمی موجودانه لداوی امبرای هفدن داوی همه به هفدن سر ماسا کی رونن دوی هم یکیش بیره نکن ام رو رشتی هفدن نکن ام نافبر خدا میکه ام قط نکن ام بیلن وقت ما گوتی تشتی اساسی ایرو کرد کاره بن لهفدو بکن خلصاز خینن یا دوی جهنی کی میجوی یعنی میجی وره گهرتن و ام کاره بن جخورا و کردین روش آوا بفکرن ام چاوا بکن بله باشه که صلاح گرک سپاس ناز بگرم علیه که صدق دویواری ده تو چی ده فکره تشتین کو که صلاح گو و او گوتنا من کو پرسا کو مج وگربو اگر یکی تیا کرده ده قناغا دویم ده کرد لحف نکن احتمالا دستکفتین کج دست کرده جالی ترکیه و جالی ام ببین سوریه جهولی را به هیه چونکه ام بحمو در واسبویا ام ببین 2011 حتانی آنکا مبهر ردی دولتین خودی هیزن کو گاوادت جناب تناف لیکر و گو ام ببین امریکا نابین چیتی دکی این دیار نه گارانتور ببه یا جی نه لی ام ببین دورده کلیتا آزادیا کردستان جی یک ریزی آوه در باس به اف یک ریزی آوه نبه احتمال او دستکفتی نوش ارتی را به هیه گلو زانی ام جی گازن داجود کن ان بجن نها هون 25 میلیون کردستانی کردستان ترکیه هون هی بیا ما 2 میلیون بمینن برسا هذا به مش خوابك يعني بيشي قصدنا مجوها هون كردستان تركيا او كردستان مازن او براستيجي دبي برس جبيره هريك يا ديتر دوهم خندنك نيساندنك مدي قلت اسرائيل قلت تركي يعني اردوغان كاري بروجا اسرائيل ياغو افاكرنا كردستانكي الازاد وسربخوت شيكي تركي او بروجا حرفان بالناوي انه بي بارچه كرني ده وهيلش انه دولتين جو محتمل بو اليكارا كردستانيا كربان اليكارا كردستانا سوري كربان هيلش بالناوي بي بارچه بوني ده ونا نلف كرني ده وهيلش احترام اخوان نهلن دماك مشروع تركيها ومشروع اسرائيليها وامريكيها ومشروع كردستاني خاص جهه تناسكر دبيجو ام مشروع مي كردستاني ويا اسرائيلي ويا امريكي بجن هدوج دركيجي يعني شكلنا كردستان ده برجونديه ما دائمي برجونديه واني مؤقت دركي ده تناسكر ليه براستي حكومتها تركي بي اردوغان كاريا ما بيشكش بك ام ملتك نجه بشديرينا املتك نجه بشت بجريدان وكاريا ما بدي خياكرن املتك وها بلا ولا نا اسرائيل ونا امريكا ونا اوروبا نكاريجي بازار السرمابكي اب تشتي خطر بده مخون سربي مساله هذا او تشتراس بين راس بي لي يا راس او انه بيغمان
سدما پارچه بونما سبب پارچه بونما تا یا تا خاص پرسی سبب سدمه هناك كبن هناك نونه اي كبن جي وقتی حتی 2011 ده ام دوری 11 12 پارتی بون و ما دمکی ده 2004 ده وقتی سرهدانا 2004 چی بود بیرامه ما بيانات 11 احزاب المختلف منافكر 11 بارتيين لوحاتين ما تذكر ما حركات كرديه او بنياني لوقت تبينه كيفن باجد تربغري او 11 جي او جي زيد بون وقت كده لوقت امتن 2011 ده زاينا با بارتيينها پر زيد بون demek دست پیدته ده از دیسا بيجم ودستن هنك بارتيين كردستانجي ده ودست بالاساس دست حكومتها سوريته ده ودست تركاته ده اگر ايرو ام ورن وام اشكره بيشتغلن يعني ندوي بروجرام ده امين نيزن امين ليستكي تشيكن بو اب دوست تركينا واب دوست ام بيجن يكيتين اجتماعا اب دوست بارتينا واب ها دوست اشتر بيجم اي حكومتنا ليستك هر يكي و تي هر بارتي جوا بارتيات مخابن تي بقريني اللي يستوي لي افتشتها هلا بو وشو واقعيات جمد خوازي ام چه بكن پشتي تشتا تي كرنجي وكا قوتي اگر ام روجا كي روجا دا ام بخوازن ام هبن وخلق بازار سلمه بكن وخلق هيبيه سلمه قريدن ام دبي هنكي با دجمناتي اخوا في ريشين خوا ين نافخي ام با هنكي سبق بكن افسب بونها الى روج وكما قلتي ده بروجن هنا نابهر دو بارتين كك صلاح قلتي بروجن هنا ناب مدى ام وك انجمن وبروجن ام دخوازن هبه ناب خلكي تبدا مدى تاني زمان 25 بارتي تشيكن ناب تبدا مدى ابي حمود دست شيكر بون يعني بمساله هذا باري ما زحمته اللي ازبه بما اب الي كارن ما يرو اجر امريكان بين اجر فرنسي بين اجر غيري وابن ابوي الي كارا مبكر مقوكو تشاوا دامك يجدما انين دستي يكيتين اجتماع وبارتي خستن هبدا مادلين اولبريت خستن دستي هبدا وكردستان تشيكرن يعني ام هيفينا ام اراده ما خواجهيه يعني اراده ما تاني هبه يا خبخوا واراده اوروبيه وامريكان هبه ما الي كار بكن ما بكنا يك بمساله هذا دمك اجت وقت بارتي باورياتا تنبي رغباتا تنبي تبكيك ايرو روجنا وقت ما دانو صاندن شكر ببينه ما دانو صاندن شكر ناو هبدا مو بيادي ده دوه بارتين تشيبون الكردستان التركي هاتن تشيك بارتين الكردي ويحرو تشيبن دمك ام خلق المدنرن ام عسكرن ام خلقن تحت طلب الجوري دا خوازن كان جيبن مشاكل بهناك دولار يعني بهناك ورقه تركي يعني هناك يورو وهناك مشاكل ما بفرشن اباها جاي مخابنيه دفي ام دين برشاف اكسدخ مثلا اب مثلا بين دور درجه بيغمان وقتا هركو ام بين ريا ازاديه ريا محب دس خستني ريا ستاتويه نز دبا نيارن مجي درباسي حركات دبن اوجي قالك خارتي وخا درباسي جياني دكن ودخوازم اف پروژه نچ سری قصه منو بیسک بره مگو کلیتا آزادیه ده دست وده نها مشروعیت کی حقوقی یا نابنتوی یه ولات ما یه باشور کردستان هیه بفکرن ایرو سوري ده ام ببين محفي وي نتوي محفي وي ام ببين ي ديمقراطيك محفي وي اجتماعي بجيبه ببين نمونه دويم چیه ام ببين العراقي ام ببين ده ماكزاغوني ده محفي كرداتي مسوگر کرن ده سبب دستور سوري ده محفي وجي ور مسوگر کرن اوه کاری ام ببین باکوری کردستان کاری ام ببین روجاوای کردستان روشلات کردستان
او پر هیسانتر به حقوق ناو نتوی ده دو مینات و اف ببین سر سوری وای 3 سال درباس به ام ببین نو دو 3 سالیا ام ببین اوی درباس بو سوری درباس بو ایدی اف کراس کردار تنگتی قسمني ام ببين هاجر هم بروجا وبسر كذا هوني ريج برجي دنرا بكر نكو ام ببين بكم عن بارتيين سياسية باكوري كردستاني هن برنامج كده او قانون ببيجن ام ببين چما روشا باكوري كردستاني دبي حالي دي او دوي واري ده از دخوازم جنابي اوي بپرسن نها انكا وبحثا او ريكفتنا قناغا دويم نكر بيسك بريد آخفتنا خدا وبحثا بيشمرگين روش كر گلو ناكوكي دنابينا و ديا پيانكي ده يك جي مجارة سركة بيشمرگين روشن يا جي ام ببين مجارة دنهنا دوي واري ده جنابي وكانه آغاتاريك بده بله هگر پرس جمره بي بله از خوازم بيجم براستي جي اف هردو خالي هاي بشكي سركنه دبي مسألة ده لانه ام دبينين هگر خصني ده او اداره ان بيجن اداره كده دبي قوتك بباراستنا اداره هبي يا ام نابين تمعنا هيا ام بناف شريك من ومجي حوالي من او بيشمرجي ميغو حوالي من وجوالاتي مچونه ومش قامش لو عفرينه وج جريس بي وج كوباني چونه وور تدريب بونا وبحضارانا يعني بينش حتى 10,000 انسان هنا الويدري بونا واماده بونا بو بقن ولاتي خا وك شربان وك باريزغر عند بينن او جارانتور جمره وك انجمن وك حركات كردي تبعي جارانتور جمره وقت بقر شما وي يكيج احترام مجواره وي يكيج قنديله بديار بكر وش قرسي بي والقامش له اداره بك شما كردين ما يجو زاروين منطقينا عفرينه وكوبانيه وجريس بي وقامش له شما او نفقر ولاتي او ولاتي اداره ناكل حوالي دره اديتر ادبيجم او جينها و ام تيفا نيزيك منها تشنادا ام دبي ريكي ام دفكر انها ريكي ببينن يا وانا ولات جو تشاوا درباس بن وبن سها كده درباس من وكي سلوكاتي اوابكي وكين افلها ايرو روشتي حلكن اجر ارادها برغبتها بافتي حلكن يعني لان النقطه دي ترجي ايرو روج برشعبي ما ومشكله جيد بيجين يعني ايرو روج اف كادرين موجود وتبعيه پیدا جتکره باها نداخوازه متنه داخوازه اوروبیا جیه و دویجین جیناون چند کال نویسین اف کسیها الروجاوا دوی اف کسیها تنبین يعني اف داخوازه ماجي ورغبه وداخوازه واجي براستی چما ام پشتی 2014 وان دست بکره چما کسک تنبین اشقامش لوج عفرینش کوبانی او اداره خب کل چما وج درك دي ورني درهم ام قبول ناكن نأوهبن ونجي اربيل يجي ورن ما حكم كن نسلمانيه ما حكم بكن ونجي جمهابادي ما حكم بلا ام خلك مبن راستا ود مين برايم مين هبالي مالي بلا ورن خلك منا وابدبي هبن ام هبرج هبدو فين دكن ام وجهه خا ومشكله خا ام كان هبدو ده حل بكن هروها وكردستان عراق جيت كاري شو حل بكن كردستان ايران يجي تركي جي ادي ترجي از خوازم بيجم كليت نتنه من كسراج كليت بري مجي كردستان عراقي اف اقليمي تشيبوي وجهه خوغرتيا وناب دولت هاتي ناس كرين وبيش جيريا مدكي وقوات دي اوجي كليتك مازل بل از تشتك بيجم نها جهبتيتن كود نابين ودا تشدبه ام ببین ومروب لا او هولدانا مزد كبراسيجي تشتين چاپمنی هات نویساندن هولدانن حکومتا باشور کردستان دوی واری ده گلک ارینی بو و ام ببین گلک جی علی کاریا وکر نها ام ببین انکا قسامنی هون مثلا دست پی که دکک صالح پرتشتکی خوش گو ام نته ده بنجی و
اللي هجاج بوي برجمنديا في ملتي كرد به ام بشگیریا هر دالیا دکن دناف دمه دی ام جی کان رولک خو بلیزن ام اف هلوسکی کردیتیه اف هلوسکی کردستانیه بله جهه تقدیره بله تقدیر بکه نها ام ببین کردین باکوری کردستان نکانن ورن تداخلی کاری وی هندر بن گاواده تگو ام دخوازن لعفرینه خورتین عفرینه سیاست مدارن عفرینه اداره بکن ام ببین لسر کانیه او خو اداره بکن اف خواسته کی رئالیسته او پر باش و دبیجی وربه دبی مرو رزیج سیاست مدارن و بگه نه ام تجاری ام ببین مثلا ام تلویزیون اکن متشتگو مگو ام پشتگیریا ام ببین دوزا آزادیا کردستان نه کی جام پرچه کردستان دبه برابه به ام پشتگیریا وان بکلی ام تداخلی کاری وان ناکن ایروجی دبه هر چهار پرچه کردستان کس تداخلی کاری وان نکه بخوا ذاتی ام ببین جناب تجیگو کلیت تا اوی هاتی لوجی کلیت بویه بخوا دوی دستیندن به تایبتی ام بین گله گلی و گازنج PKK تکرن گله کوی دوی PKK ام ببین علیگری خو جالی فکری نزی خو وان آزاد برده او سرناوی خو بریارا خو بدن و باور دکم اف تشپیک وره سرکفتن آوجی اوی نزبه ناز تیم عالیه کک صلاح ده وی واری ده مثلا ام ببین بیسکبره کک صدق تشتکی خوش گو مثلا پیشمرگی روش و سر بحثا ناکوکی نابینا وان و ام ببین هاتی راده دویمین ده قناغا دویمین ده هن پروبلم هنه لگوری دیتنا و ریا وی چیه حل کرنا وی ریه چیه یعنی ام ببین به چه شکلی ام ببین اب پروبلم اوی چاره سر ببین ناکوکی نابینا ام ببین انا کسی و پینکی و اب ناکوکی جالی جولی رابه ام ببین جورجی ریکی ودبه اونجی ام ببین باور دکم اونجی آنکا فکر و رامانی ود ویواری ده بسبب ورجی اف دیتن چه به هیوی هیه گلو یعنی ابنا کوکی جورتی رابر پروبلما پیشمرگین روش پروبلما ریوبرنا ام ببین باجارا پروبلما ام بین گلک تشکیوت پروبلما پرورده گلک تش بوی روجاوای کردستان تی گوتن بوی سدما ناکوکیه اون چه تفکرن بیواری ده کک صلاح گور قناغا کردی ایرو تیدا و تشتیش ماتی خواستن للاز ام گلکی هیدی بینا فره ما پیگرتیه یعنی اولی می پیده کانی بوند 3-4 روزادا 25 حزب بدانه هفته ناوی وان بکره احزاب الوحده الوطنیه یا پارتیه یکیتیان اجتماعی اولی می انجمنان اجتماعی جی کانی با همه چه روادا هفبندی بدانه راگهاندنه به عرب آرام سریانی آرام یعنی کاری موضوع بکرنا ام پرس دکن باشه به عرب آرا زود تکرن به 25 حزب آرا زود تکرن چه با هر دوت آلین کردی به هفته را زود چه ناکند وقتا جیر گرک دا چه ناکن به مهام برخود ده اوا پرس کل جمع دوی حوالی ما دوزا کردی به حوجه فداکاریه به حوجه هر یک جمع وک سیاست مدار وک پارتی هنکیج آخود دا کوه يعني بشرط وشروط بشرط وشروط الطرف كي حوار شيء نابه يعني وحوار وبربابه دبي هر دو طرف جيج هنكي جهدرا تنازل يمكن هنكي تشتاج هدرا بقدم ما داوي چيه داوي ابخازن خدمت ملت خوب كن يعني هنا كوالي مي انجمان دبي جا خدا كيفن هنا جا ولا مي پیدا دبي جا خدا كيفن نقل كي زحمته هگر گو باوری جوان هبه اراده هبه و بگن انجمانه افجی خواسته که من هم دخوازم بگن انجمانه ام ناخوازن اف تشتی گودست بی بویه افجی ببین رقمک زیده بر آویتنا تکلیم کردادا بخوابن ام وی که ناخوازن ام دخوازن هر سری ویجا مثلا پیش برگن روژه مثلا ریوبریه مثلا چیه مجور را گوتیه یعنی تو محیا ما وقت طرف وقت حزب باشه امکانم ببین معارضه وجی امکانم ببین اپوزیسیون مخالفت زی خمناکه لی کنه مالا کردی دوی قناقا ایرو دال هفبه او یک خوازم بینم برونیه یادن یا تجی کرم کری مثلا کلیت
که چهار پرچه کردستانی هنه هر پرچه که کردستانی هگر آزاد ببه و کلیته سه پرچه دیم به تشتی گو فایده گو ما کرده سوریه مال کردستانا باشور دیه مگلک فایده دی چه تکلیه ما و خلقی را چه حتی تکلیه ما هندوری سوریه دا نرینا عرب واش ما هات گورین خلقی ده نرینا وان هات گورتن یعنی مگلک فایده دی جغیری ویجا آلیکاریا گو هرم کردین سوریه رات که یعنی هر پرچه که کردستانی گو به آزاد کردن دبی توماتیکیان دبی کلیت سه پرچه دن او تعبیر باشه و راسته تشتی دنی خازم بینم برونیه مثلا پروژه یا و ایرو کردین سوریه چه دراقی دانه وقتاجی کرم کریه گو هم چه قاضی ام هاول ددن گو تشتابه کم دجمنه مج جیرتره جمع بهستره جمع پلانتره یعنی ایرو دولت ها ترک دوای برخواه زانه گو کردان دوا چند سالی چوی دا چه خراب کم زیده کانی بو روش خوب ریوا ببرانا کانی بو خلق خواه یعنی تاوی که مقاسی جی گلک پر بون لی گور حرم سوریه دن روشا کردان باش بو هیدی او یک دبی ضربه دبی نبی نمونک دبی نبی دیفکتو روشا سوریه رو بر و چارک سیاسی داره روشا کردان وقت هی ببینی کرد ببین خودیه خواه ریو بریا ولات خواه بکن او یک دجمنه کرده تجاری قبول نکش بو ویجی دای برخواه گو هرم کرداج هف بکی سه چار پرچه هوا آ کردستانا روش آوا تنه هم دبیجن و هاجی دای برخواه لگه خواه پیه خود در بازی ناو کردستانا باشور که یعنی اوجی خودی پلانی که اف پلانا تند و توجه جبرگو دو گلی دو چم دیگه نفده یک چم شوفینیا اولداری یک جی چم شوفینیا نتوی يعني القومية والدينية حرد آلين تن ديجينن هفده بهفبندية دولة بحشالي و آكابيرا هيرو جباويجي دجمنتيا خسر كردا نما تيفا شارتن يعني هيرو عفرين دبن دسته دولة ترك دايت هيرو عفرين هاتيه بن بيكرن حرو جريمات و گناه العفرين نسكنين 2 سال و 3 ماه دولة تركين بآليكاريا يام بكنترول وانجي هنك چتن گروپ سوري بيرانه روزه که روزا جی جریمت لعفرین نسکنیه دوجی انسانا دوجی دارا دوجی عرده دوجی خلقه دوجی همه تشتید خازن عفرین تناب کد خازن ناسنامه کردی کلتورا کردی العفرینه ونداب کد و بری عفرینه جی هولدان کرن گل کوبانی جی عین ولا بکن 2014 هرشا داعش لسر کوبانی جبا گو کوبانی کردیتیا کوبانی تنابه بری گش کی ناوه کوبانی دگورن دگون عین العرب ایران ناوه عفرینه دگورن دبی عین الترکمان والحاصل يتخازن كردا تنابكن هويا كردي الوا هرمنا تنابكن دوزا كردي لسوريا بهل دهرمك قالك تشوفدا كنترول بيبكن بو اوام بكن اما ترسام هي جوهنك شرطين دولتا ترك دجمن كردا بجيته هيرو كرد نكونن سربس به هر دان استاندن بكن لبندا امريكيانه يا لبندا فرانسيانه جوهر جير بيجي كرم كن وان سرماسه چما انسياتيوا ما وكرتني چما هم بخون نکارن کرم کن ورن هم سر ماسه دی کرنا خوب کن گوتنا خوب کن ایرو خلقی مدراو چکه خراب دایه و یکیجید خوازم بینم زمان آیا دی ما فکر کردال سوریه گلک گرینگ گو به تثبیت کرن دستورا ولید دا یعنی تشتی ارتجالی به دوا واری گوتن زعیمک سوزک که بدیمن سروک گوتن کشمر بیجه جیره بدم چپا و او نولای کردیم می سوریه گره که ام ایرو بخوازن گو دوزا کردی وره دستور سوریه دا وره بجی کرن ما فکر کرده وره بناف کرن کرد نتاوا دو دیه دوندری سوریه دا جمارا کرده اف قاسایه هرم کرده 1 2 3 ام هرم کردان عفرین سندی 9 و 5 خلق عفرین بری تالان کرن کرد بون یعنی دوی ام یک وره بجی کرن ام مخابنیا گو از خازم بینم زمان دوان راگهاندن وان چارچه و هفبندی و دوان داخویانی انگوان دو ساله یعنی وان دو مهده حیوین داوی درد کبنده گوتنا کوبانی عفرین نه کرن تنه دوزا کردی نه تنه کردی جزیره نه تنه کردی پرچکی نه کردی باجار کینه عفرین دوی نه تشبیر کرن عفرین رو برینا کردای لحمی پرچه کردستان نه تنش با کردی سوریه تنه كيف سمع برسك من هيا يا جيان بين وي برسي براسية خازم جي كيك صدق ببرسم نها قاعدة جنابي تگو محفي نتوي يه كردا دبي دستورا سوريا ده بجيبه كيك صدق ده هفديتنا و يا بيانه كده
یا انا کسی و پناکه ده هونجی یک بشک جوانه گلو آگاداریه که هیا جبوی ستاتویا روجاوای کردستانی لحفکرنک هیا اون تشت يعني ام ببین امزانن بری ام ببین مطابقات هولی ربو مطابقات دهوکی بولید و هفدیتنه نوی دویم ده جبوی ریوبرنا ام ببین روجاوای کردستانی و ستاتویا و دستوری ده و چه شکلی طرف کرد دور در نکوکی نابین آوه ده هیا يعني ام ببین ام ملت خوی روجاوای کردستانی اف حقات خوازن و اف حق دبی وک گاوادکک سلحگو ملتکی دویم یه سوری ده سوری ده جی بگره دوی واری ده دانستندن ود کی جان آسته ده سوالات گله خوش بو بجم قناغ عول دانستندن ناف پیاده و انجمنه ده اف مسئله هب و دست بکرن انه استراتیجیا کرداد دوی چی بی دست بکرن دوی کردستان چاوا چی بی گهانه هبو بيجم اتفاقك انه كردستان يك بارچه جعفرينه حتى دقه قام شلو وك خطك اب گهانه هب اب حلبو يك ادي ترجي انه امك كرد تشد فازل فيدراسيون يجي ام فازل وك فيدراسيون افجي گهانه مساله سياسي بهبر اتفاق بنا بشهد بنا اوروبيا وگهانه يا سياجي انه اب مسألة ما جهبونا ما وكبوتي أم سوري دنافا أم دبيد دانستاندن گفتگوی ایرو روش دبن إشرافات الأمم المتحدة دولتين وكبوتي ناولتوي دبن إشرافات الجوري بريارة 22 بيجيو شهر بريارة 22 بيجيو شهر تيدت بيجي طبعا الجور ما تيدا مثلا فدرالي تيدا نينا لقور ارمانجي ما يناف ما قب خوي جي زيدترن اتفاقا 22 ياغو المتحده انها ساكنه 22 بيجوشار داخوازن ما جي زيدترن لايرو روج ام دخوازن قناغا اول بهبره ببورين قناغا انه تيدا هي انه قوميه كردي باعتراف بقوميه دوا وتدا دستوري دجي جهه كردها به وتدا هي انه اعترافك يعني وكاداره ذاتي يعني حكم ذاتي تدا به او بيستددو بينجو شار ما تيرناكي بقمانا يعني ما تيرناكي او بخلافك دي نافما وقوى عربي يا ايرو روج دانوستاندين بهردكن دوها باتفاقات شبويا يا مجلس المجلس او مجلس هاتشبوي ناف مجلس انجمنا ما وسي بارتي دي تشبوي اوها ما خستي ام هناك عرب بين الي او كسي قول سبيكي دي وقت ما دست دانستاندني كر حفصد انساني بهبره رابو شري مكرن نبيسين وبيشتي ويجي بيانك دي درخستن سي تشارتش درخستن او تشتي تندو توج دجي كرداتيه ودجي مجوا وهي باما كردستان شكريا وازاد كريا وما او تشتكي نشته ايرو روج اف دانستاندين ما وام بيجن تيار دا ويا احمد جربا دا واف اسوريا دا وابي تيار قومي عربي دا تشبه ابيها برينها دانستاندين كبو هي بن بغورا بن باندورا سروك مسعود احمد جربا دشي جاركي اتفاق دكي ومشروع طرح دكي وكا قلتي سروك مسعود قلت كلها قربي بخازن تمانع منين يعني افتشتك دانستاندنك ما كيفن دحبو ايرو روج وقتي ام بيتي لين روجبي وام دقهن اتفاق كي بانارا وقت مجلس يعني او اتفاق جي حتى انها هي قابين عملي دسمه لاتفاقك بيشنده اوليه ام فيت بينن تشتكي باشا ام هارشك او هيزك جفاء عرب ام تخازن عرب حموه كما بيجن اختي افكسي عربي وكما ارمانجي ما كردستان سوري بيجن ام تخازن حموه بكشين بي خطاها لي اگر نبو وكا قلتي ام ديسا كارك ديجي الكيلكا في دانستان خويا بيدر يا اساس ام في ناسكنين او مشن او جي ند دجي وايا او جي واجي نقوتي ام دجي في مثلا راستا وكا قلتنا كك صلاح قلتي باشتر بو مجي مشكله خو حل كروانا خو خدا لي از بجمهوريه قناغتي دوي حل ببي
لی هر تشتکی نبی شونا ایدی نگری دبیر آلی کی دا دانستاندنک نقبینا پارتین اف هر دو پارتین هاجی چه بین آلی کی دانستاندنک ناو ما عربا دا چه بین آلی کی دانستاندن ما پیش که بین نقبینا ما و پیدا دا و آلی کی دجی دانستاندن ما وک انجمن لوی اوروبا و تکلی چه به اف نختکه همو خد دبی بهبره بشغلن حیا بکار من بگهنا ارمان جفا ام بکار بن هیوی کی ملتی خورا چیکن یعنی چما ایرو روش و عرب ورن عرب قومي ورن و احمد جربا ورن و آسوری ورن و بخوازن ام تکلیات تشنا بهبره کنش بو چی ورن دیمک دبینن تشتک نزیک دبی دبینن انه دبي او ندوري بواقعيتها وعقلي واي واقعي بيجي انه ما دام تشتكي بي ام دبي تشتكي بيشنده باك بردار ممكن از بيد بيجن يعني ام امي ورن سروي اوي دبي از جوالي خوي تكنيك بپرسم گلو پرسن تماشاوانا هن ابن ام اولي دبي هاي ويجي بپرسبن برا پرسا آماده بكن کو ام كك صالح وجناب تبرسيفا او برسانابد حوالي تكنيكا باوردكم ويانكا ميزكم برسبه او جمر بشين نها كك صالح قوادت ديمانكي يه او درخصورتي يا راسي ورالي تامه نها دولتا تركي ودولتا ايران دو دولتین داگرکرن و ناخوازن تجاری ملت کرد خودی محو خوی نتویی دموکراتیک ببن نها دولتا ترکی ایرشی روجاوای کردستان دکه نها ایرشی باشور کردستان دکه آنکا باشور کردستان داگر کریه به هر آوایی به پروا ایرشی ام آرمان جوان زانن او ام ببین داگرکرنا عفرینه و ایریشا باشور کردستانه او بخواد دبینن که روش بر بکی داره دچه آنکا تکیلیا ترکی و تکیلیا ببین امریکا به تایبتی جی تکیلیا ترامپ دو نقطه کی دیه لی ام ببین ای سال هلبجارتن اویل امریکا چه به و ترامپ دوی شکلی نامینه یعنی که مروف دبینه نها او دولتین داگرکر به تایبتی جی ترکیه به هر آوایی ایرشی هر دره کردستانی دکه ناخوازه که ام ببین سبه حکومت کی خورد هیزه کی خورد وقتا ور سر اقتدار امریکایی اوی میزه که ام ببین کرد قوناغا کی دیه اوی کار کردار حتر به و کرد خودی محفی خواه به ترکیج آنکا ده او درانا داگر دکه لی ترکی ایدی نراحته مثلا بین اون چاپمنی عرب جمع چتر دشوپینن دمین وی تالیه مصر به شکلی کی ایرشی ترکی دکه داگر کرنا عراقی ده برتک نشانده دو میزد که دی لیبیای ده مصر نیزی ام ببین فرانسای ده به تطبیقات چه که ترکی جی نراحته لی یا گرینگ یا مهم گواد که صدق بگمان yani Kurd jali idare kirne jali demokrasiye jali mahfe mirova rêzgirtinaş pêkatiyên pê ve dijî nimûna Başûrê Kurdistanê divê merî bi Erebar têkilî deyne divê meriv bi pêkatiyê lê divê destpêkê de yekrêziya mala Kurd hebe yekrêziya mala Kurd wexta hebe Kurd piştî yekrêziya xwe ava bike kanin biçin bi pêkateyên din re bi gelên wî dijîn bi êdina re rûnin bazariya xwe bikin niha li gorî dîtina cenabê we kek Saleh hûn dibên bi vî siyaseta êrişkar yê Tirkî dixwazî çi bike yani nêta Tirkî çi ye ام ببین ایران جالی امریکا تی دور پیش کردن روشاوی آبوری کتی نور لترکی جی روشوری ام بین روش آبوری گله خرابه لی ترکی خوازه چی بکه یعنی دوی واری ده جناب دکانه تشتک بیش یادن رینا مده ترکی خوازه تو تشت اساسی بکی تشتی وان دای برخه گو در بازی ولاتین عربا بین در بازی سوق و بازارین عربا بین کار بین تشتیک و کانه بین به دست خوخینن گوی رو تو نقشه بدی برخواه ترک لیمن حاضره لسومالی حاضره
للسودان جزيرة كبري عمر حسن بشير هري جيب بربو وهاجي نيزيكي بريا بارتيين بناوي AKP المغرب والجزائر والتونس بالرياح تفجر النهضة نيزيكي باب المندب دبي وهاجي دردنيلو بوسفورت دسوي ووضايا بريا قطر نيزيكي تنظافة عربي دبي يعني بروجه تركا بروجه که بازنه دخازه گو خیر و بیر خلقه به دست خوخینه و هنک جهره من خلقه به دست خوخینه و دریا خدا او یک یادن دخازه کردا تونه بکی الهولی راکه یعنی گوت بده بر خوش دریا سپیدا بگیر حتات دگینه ایران زاگروسه سینورا ترکیه حقیقی یا ریال یا لسر عرده به کردا رایه نه سوریه و عراق و ایران را به کردن یعنی جبا ویجی وان دای برخواه گو کردا قطی بکن او هرما کردایی که به دریجه ها قاسا کیلومتر قطی بکن و هاوی و ناسنامه کردیتی لسر هنک هرم این کردی راب کن جبا گو جوان دری وکری به بگینن دراغ و اوت خازن در بازی یعنی اون بالا خو بدنیسه بری چند سالاده ترک بریا چه در بازی باشور ترکیه دبی بریا او فیلم و مسلسل خود در باز دبی بریا خارن بریا چکام بریا یعنی اف جی تمهیدک بی آماداک بی جبو تشته ایرود بی بو یعنی گلک حزجکر ترکای رو نام عربا دا چه بونه هنک جو سوریات خازن ببه پرچاک جو ترکیه عرب سوریه و هاجی لجین دن دوست ترکا چه بونه غیری مسئله سیاست و پارتیا برای مسلمان یعنی الاخوان المسلمین چه المصره چه حماسا فلسطینیا چه حرکت نهده چه جو کومین چه تای اوه نها به حکومت و وفاق را هفبندیه کنو و خودی لیبیا درد که بنیان دولت ها ترک دخوازه کردا تنه بکل حاله را که کرده ببینه دنرین آوادا کرده باش به او مری به تجربه کردای با چند ساله چونه چل کردستان باشور چل کردستان روش آوا اف تجربه برباوه بسر نکوه ریوبریا کردا بسر نکوه دخوازه و یکیجی یعنی دایه برخوا بکه اف بندیا ایرو لترکیه حکم دکه نافبرا حرکت القومیه دا مهپه و AKP براستی یعنی اوا پروژه اوان خازن کردال حاله راکن خازن هنک ولات عربا هنک بازار و سوک عربا خیر و بیر واجب دستخو خینش با ویجی و هنک عرب دریا مصر را دریا سعودیه را هنک دولت انقلاب عربی را و خب بحثن و زانبن گو خطرات رو حتی کیجا درجه و الپیشی بسکنن كيف صلاح برسنا جبوي و هدي وقتن تاليا برنامج خو برسكي باوي حلب چي نظامون قانون بخوينن لسر اكراني دبي برس بو حدو بريزان چما دو پارتيين سركه پارتيا پيشورو آكورد و پارتيا الوحده ديمقراط چما یعنی چما چوا وای تمام کر پرساخو چما هر دو پارتی جی دربی گفتگوه نه یعنی اون چما پارتیا و پارتیا پیشورو دری اف هفدیتنایه اف هفدیتنه کن نابینا ام ببین انا کسی و پیانه که چید به باوی حلب چه پرسی باورد که اون ناس کن باوی حلب چه بله 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 سلام علیکم بله براستی جی ام تشرطا نادينن در باسبونا وان حوالات حوار ده لي وكما قلتي دسبيك ده حوار دسبيك دانوستاندن دسبيك نقبينا اقتراحا مظلوم عبدبو جنرال مظلوم عبدبو وناوي مجلس ده هات كرنجي وهذا سبيكر وده عيني وقت دجي وحوالين هاجي قابل خرط آبيتن جبونا تيكليه كي فارا بهبرة بك قمانا مدى يعني أواهن أز وكيلو روج نان ونري أنجمني ما أز بيجم أزي قبول بكم يعني قبول نكم أبدو أهدو هوالي هاد دكارن تيكليه خوا خرط بكن بأنجمني را وتيكليه خوا عيني وقت جي خرط بكن بياديرا
وجبونا بكار بن في مسألة جهي خو بقر أمنا دجميونا بریا پارتی آخه جناب تا کانه بریا پارتی آخه به پیشنیاری جوانه به یعنی ام به امرو بخاطر ام دکارن في پیشنیاری جواره بیجن جی و ام دکارن جی فایده ویجی ام بیجن يعني فایده في پیشنیاری جی ام بیجن يعني لی بگمالا ما جواجی تخستن جوا هر دو پارتی آنها جی تخستن بهتر نزيك هبدوبن بهتر خو بكنا قوتك وبهتر جي حضور اخوا اثبات بكن انه خدمتها في مسألة بكن طبعا ام شك ناكن هبونا هردو كادا قوتها هردو كادا براستي دي بارتين سركانا جي ووقت ايرو بارتين يبينجو حفتانا جي ام شتبيجم جنافا رحمة حركة كردينا بالاساس ابنها جهة احترام وتقديرها ما لمسألة شما انها مفاوضات لكن آسيطان جي چنا براستي جي او تكارن بيجن وكارن هدي وآسيطان راكن جي آلي مدى وك انجماني جي حتى انها قناعتا مدى مانعك اساسي تنينة جو دمكي تيدا نيزيك ببن تيكل ببن لبرين هاجي اب از دين بيراتا برين هاجي اب هردو بارتيها انجماني دبون و چيكا كده من بجن سچم هالبجارتنا كده خلاف كتن آبادا ودركتن ام ديسا جي بلكي او برينه كevin ام ناخوازن بگرينن او ايشي كevin ام ناخوازن بگرينن لبگمان ام روجن تيدا اگر تكليك شبو ادارك شبو جي اف كاسنها جهوها وحقيوها وجهه خو بگرين يعني او جي و اف كاسه دنابا تبدمه دجي او 25 هاجي ايغو جو پیدا وقت كده دستي تشكرناوا ده هبو او جي دبي تكليك خبكن او جي بهبره تشتكي بكن يعني لي اگر پیدا قصر عفوك اگر پیدا ايرو روج وتمثيل لاكي وبيجن عيشه مجوانينه دبي وكا قلتي او مشكله واحد دبي او وي البيدا جي فرض بكن والبارتين اجمل يجي فرض بكن حقي واحد في فرض بكن يعني ام لا دجي بتكليف ربي بله باشه كيك صدق مالا تاوا ام هدیه دیتن تالیا برنامه خو که صلاح از بدم تبرسیفا و پرسی باور دکم دناب برنامه دابو دیسا از خوازم گوتنی طالب ببیجن از جتا دست بکم که صلاح دیار پرستونه ممزکر پرسن لی نه پرسن شیروان نه حوجی مروف شیروان درخین سر اکرانه لی از خوازم جناب تا گوتنی خوی طالب بیجه و هم هدیه دی بر بخلاص کرنا برنامه خو بچن وقت ما پرندک ماوای فرمو كيك صلاح جبو يعني برصا والي بابي حلبجة ما قلت ام وقت بارتيا يكتير ديمقراط ام باش يعني ام آمدان جو حاضر بين وما هولدان كلنا بدريجيا ما صالنا جو ام بيجن فين نقطة فيكي بس از تشتكي بيجن بالراستي يعني ده هندوري حركة ما يعني كردي سوريا دا تفجر كردي داجي مثلا نخاشي كاي نخاشي براي مزن يعني پیداد خوازه دبی ورته کفشان دامن حوالی انجمانه دبی ورته کفشان دامن يعني از یا ببم او یا ببم او ماجيش خردیه ریز و حربطان مجوان هر دو طرفا را لی ام ناون و ناون ام پارتیا کسر بخونه نرین مجدوهن او هر طرف جی زانین گرانیا ما او قانینا ما و امکانیات ما ریخستن مج عفلین دا حطاب دیری که هنه ام نه خود بپسنم بس زانین گو ام يعني نا بارتيا كسر ورقنا يعني وكا ولا بي جزيرة بين بارتي ميكروباص هذا أو أنا ظانن جبوا ويجي غيرو دنيرينا سياسي دا أفاقوهاتي رقهاندني دفي أم جبرجو أمنا بارتيا كي يعني باسكي ما يشكدار تنان جبوا تمحيه ماد رقم هذا تنان النسبة هذا تنان د تشتكي دا تناي ام دوار سیاسی دا دوی بشدار بالا یا دست پیکه نقطه خالا یکی یه دی بلا هن لحفظو بکن نیونیفس وک راگهاندانه هر دو طرفات بیجید بی پینجی یا انجمانه پینجی یا پیده ریوبری پینجی یا وانه پره چقایی کرد او نخمن نه مشکلا که با ما مسئله سیاسی گلک مهم بو او جی امجه غیابون ام بشدار نبون مخابن لی اوانه معنا خواه گو ام ناینی المسئله درن ام خازن هر سری خازن بر بده همه برنگ کیش رنگا یان تویبن یا جی همه ببین اپوزیسیونه که آشتی دموکراتی تشتی وان سر راست بکن یعنی تشتی آلی خود همه گوتنی خوب کن اف راسته اف شاشه
ام فيل بورا الفيجي ديجيوا اف جبو يعني جبو تعليق مسار قوي وكي ديجي الجوار سر كافتري خاطر كاك سراج او يعني ريزو صلافجي تماشاوان وميفاني وراجي قال لك كيف خاش بقولوا ام باشدار بون ما ورا صحبات كير لسر روشا كردين سوريا بطايبات بخدان ناسكرين خلقي و تماشاوان و ام ناسكرين ام دینداری وانه ام برای هفن سرکفتن جواره ککو مالا تاوا كصالح ام برای هفن کردستانیه که پروبلما مایا ام مجبورم پشگریا هف ارککی نتویه ام حرتم بورانه كاك صدق قلتني خوي طالي تجي بلش دست بك خوش داوود اجي سپاس دكم وابدا فداما ام بكاربن قلتني خو بگينن و اب جماوري مي كردستان تركي جي ما ببيسن و اب از بيروز دك بيت شاربل چند بزاگه واجي چبونه ل از باورم روجا ده امي دريكي ده خاچريكي ده مفترقكي ده ام و با پارتيان مي مزنجي بگن هبدو از بهبي ما او روج نزيك به او روجا قو محمود بحضره ولاتك آزاد وولاتك فيدرال ولاتك قدي كرامات ام عبر اعضاء بكن اگر بارتيا ديمقراط بي اگر بارتيا الوحده بي اگر بارتيا دي بي ام هيبينا ام بكاربن خوا ام وكا ام ميراني مره هي ام جراءات ادبيا بجن بعرب ام تكليه بكن وعرب ام تبديل كي بكن بيغمان دبي بارجي بي تبديل كرن باهبانا راجي تاريخا جي قدي احترام وتاريخ كي دريج خباطا كردي ده و ام بهبينا اب اسيتانجي كا شكوتشي بو اگر ما بي يعني جوابي يعني جي دبي اب اسيتانج الكوتشي بكون اب اسيتانج بين حلاندن بين راكرن وام روشكي روجادا ام خد خباتك تبايدا ام هدو ببينن از دي ساجي وتباس باسكم اجي قالك سپاسیا ودکم بهفره برنامه‌کی برهمدار در باسکر و براسیجی ایرو هیویا من یا هیویا ملت ماهین خورتر بو و هر دو رزداران وقتا تماشا کر از گیام و قناغه و مرحله کو ایدی کرد غلطیان خو کماسیان خو درسا در دخینن وینا مزم میزدکن دگنگشی و دوره اون هر دو جلوینا مزن میزدکن و ناکوکیم بچوک یک و او در نخستن پیش اجی سپاسداری و ما مالا و آوا به هویا کو د برنامه کی دن ده امجاره کی دن درکوین پیشبری ملت خو و به هویا کو جاره کی دن ام به مزگینیه کی درکوین پیشبری ملت خو کو لروجاوای کردستان یکیتیا کردا آوا به تماشاوان نیجا ام گیهان تالیا برنامه خو ما برنامه کی سرکفتی به میوان خو در باز کن بری کو از برنامه خو بگرم گلک پرس هبون شیروه هبون لی پرس رزدار میرزا آقار برنامه کی دنده امکانم بن برسیوا و پرساوی بدم ام گیهان تالیا برنامه خو بری کو از برنامه خو بگرم جه ملت می لکردستان دجیم به تایبتی ام بین باکوری کردستان روجاوا باشور روجلات نخوشیه کرونا نخوشیه کی پر دجواره خو بپارێزن مالا خو بپارێزن ولاتی خو بپارێزن هیجین بن پاخجیه دقت بکن حتی برنامه کی دن بمین دخیر خوشیه ده و روجاوا خوش